svojim očima. I sve je moje? Wow! Jesam li ja prva? Pogledaj to. Želim sve isprobati. Odmah. U redu. Dobro. Prva će biti Judy. Oh, super! Uzmimo vilicu i probajmo naše čudo od marmelade. Kako je slatko! Uzmimo zalogaj. Da, sad mi je jezik zelen. Pogledaj to. Ne nastavljamo. Hej, otvori usta sada. To je dovoljno. Počni sada. U redu, došlo je moje vrijeme. Kako se smiješno kreće, pokušajmo. Ukusno. Stvarno mi se sviđa ovaj džem. O da, tako dobro. O, njam, njam. U mom trbuhu. Što radiš? Hej, to je moja poslastica. I samo ću je ja pojesti. Čekaj, imam ideju. Da vidimo, baš ovdje. Sada torta na vrhu, torta na dnu i malo vatre. Sada je to žele sendvič. Wow, tako ukusno. O da, to je čak bolje od samog marmelade. Tako. Napokon je moj red. Tako dobro. Super. Idemo do dna. Ona jede tako ukusno. Evo moje vilice. I nije tako jednostavno. Idemo bliže i bliže. Hej, što radiš, Judy? Sada imam komad. Hajdemo uzeti još malo. Upravo tako. Čekaj, i ja to želim. Ma daj, zašto ja to ne mogu? Još jedan. Tako dobro, tako ukusno. Tako sam pametan. Prevario sam sve. To nije fair, trebao si podijeliti. O, čekaj, barem mogu pojesti ostatke. Evo ih ovdje. Čekaj, što? Što radiš, Nate? Ništa. U redu sam. Jesi li siguran? Halo, želiš li malo? Naravno. Hvala vam, djevojke. Kakav prekrasan čokoladni vodopad. Voljela bih ga probati, ali prvo dodajmo Skittles u njega. Imam tako slatku malu porciju. Što je s vama? Wow! To je prosječna čokoladna fontana i prosječna kanta Skittles bombona. To je tako cool. Ne mogu vjerovati svojim očima. Wow! Pau, samo pogledaj to. Imam ogroman fontanu i ogroman kantu bombona. Ovaj put imam sreće. Wow, Amber! Imaš tako mali izvor. U redu, dobro, prestani se smijati. Neka počnem. Pokušajmo sa Skittlesima. Pau, kako ukusno. A što ako umočite Skittles u čokoladu? Da, super, želim još. Tako ukusno. Čekaj, imam ideju. Što ako umočim Skittles u čokoladu, ali puno njih? Puno puta i na ovaj način ću dobiti veliki krug čokolade. Samo pogledaj to. Wow! To je bila moja sjajna ideja. Tako ukusno. Ne mogu prestati. To je to, gotov sam. Ljudi, što radite? Jesi li fotografirao? Da, snimio sam to. Ti jedeš tako smiješno. Pogledaj, to je smiješno. To uopće nije smiješno. Daj mi to. Tvoj je red da jedeš. U redu, dobro. Pa... Dopustite mi da počnem. Prvo ćemo izliti Skittles na stol. Sada ćemo ih razvrstati po bojama. Ovo će biti stvarno lako.
Savršeno, spremni. A sada ću uzeti ovaj uređaj, uzeti sve Skittles. Pogledaj, imam veće Skittles. Cool, zar ne? Sada ih stavljamo na ražnjiće. Tako. I umočiti u čokoladnu fontanu. Moram to učiniti tako da čokolada pokrije sve Skittles. Sada mogu pokušati. Wow. Tako dobro. Hej, mogu li probati, Sam? Molim te? Naravno da ne. To je samo moje. Hajde, imao si svoju porciju. Pa, ako si tako pohlepan, onda ću te prevariti. Stavimo malo tabaska u tvoju čokoladnu fontanu i vidimo što ćeš reći na to. U redu. Još jedan sloj čokolade. Sad će eksplodirati. Tako ukusno. Zašto mi usta gore? O, ne! U pomoć! Netko pomozite, molim vas! O, kakva noćna mora. Što se dogodilo? Jesi li to bila ti, Amber? Ne, uopće ne ja. Mislim da si to bio ti. Sad je moj red, dečki! Pustite me da ulijem sve Skittles u fontanu. Da, ovo će biti super ukusno. Kakva ljepota! Sada mogu uzeti veliku žlicu i jesti ovu čokoladu kao da je juha. Tako ukusno. Zašto mi nitko nije rekao da je tako dobro? Britney, možemo li pokušati? Molim. Naravno, dođi. To će biti dovoljno za sve. Hvala ti, Britney. Tako je ukusno. Volim slatkiše. Da, super! To je najbolji dezert koji sam ikad jeo. Što se događa? Zašto fontana ima svjetlucanje? Oho, nešto nije u redu ovdje. Eksplodirat će, sva čokolada prska. To je dovoljno. Kako to mogu isključiti? Ne znam. Ni ja! Sada smo prekriveni čokoladom od glave do pete. To je smiješno. Ovaj put si dobio lubenicu i nutelu. Super, mora da je ukusno. Znate, hajde, stavimo nutelu na lubenicu. Wow, to izgleda ukusno. Sada je sve prekriveno čokoladom. Vidi to, svi imaju čokoladnu lubenicu. Wow, ali Jess ima najmanje. Počnemo s tobom. Kao i obično, u redu, probajmo. Izgleda tako dobro, ali je još boljeg okusa. Čekaj, što je unutra? Wow, to je žele. Njam, njam. I to je s bombonima. Tako cool. Pogledaj to. Kako cool. Sviđa mi se ova lubenica. Nevjerojatno je ukusna. Nikad nisam jeo nešto slično. Da. Dakle, Nate, probaj svoju. Da, naravno. Pokušajmo ga razbiti. Čekaj, što imam? Imam i žele i to sa Skittlesima. Kako ukusno. Da, čekaj sekundu. Imam ideju. Da, hajdemo sipati Skittles direktno u moja usta. Tako ukusno. Nate, Jess ne može odoljeti ovoj ukusnoj poslastici. Daj joj malo. Ups, čini se da je pojela sve, Nate. Ali ne brini, još uvijek imaš čokoladnu lubenicu. A sada je red na Bellu da proba svoju ogromnu lubenicu. Naprijed, Bella, pitam se kako ćeš sve to pojesti. Pa, nije tako lako kao što sam mislio. Znam što ću učiniti. Uzrezat ću lubenicu nožem. Ne ide, ne reže se nožem. Dobro, upotrijebimo bušilicu.
definitivno će proći kroz debeli sloj čokolade. Wow, uspjelo je, a sada se žele izlijeva van. Tako je ukusno. Njam. Daj mi tu bušilicu. Imam ideju. Napravit ću rupu u Belinoj lubenici s druge strane. Da, pokušajmo. Uspjelo je. Sada stavimo slamku unutra i probajmo ovu ukusnu žele. Da. Tako je ukusno. Čekaj, je li gotovo? Tako malo. Jess, što radiš? Kradeš li moju žele? Kako si to mogla učiniti? U nevolji si, mlada damo. Super! Onda mogu razbit lubenicu. Imam čekić. Idemo. Hej, uspjelo je. Dok se djevojke svađaju, pojest ću sve. Prava gozba. Ups, Bela, oprosti. Ups, nisam htio. Oboje ćete dobiti svoje od mene. Sad ću doći do vas. Stani. Kakva poslastica sam dobio. Wow. Imam prosječnu bocu. Wow, super. I sve je to moje. Prekrasno. Netko nema sreće uopće. Pogledaj tu malu stvar. Vrati to. Hajde. Pusti me da ga otvorim i iscijedim. Neka ga uskoro probam. Tako ukusno. Ali tako malo. Pa, tvoj je red, Janice. U redu. Sada ćemo probati. Istisnimo ovu poslasticu iz boce. Nevjerojatno je ukusno. Jednostavno je nemoguće prestati. Tako dobro. Stvarno mi se sviđa. Da popijem sve. Tako ukusno. I gotovo je. Ali bilo je tako dobro. Čekaj, što? Boca mi je zapela za ruku. Što si učinio? Sada je zapela za moju kosu. Ne! Što ću učiniti? Pomozi mi. U redu. Ja ću to učiniti. Oprosti, to je sigurno boljelo. Pa, mogu ga samo vratiti, zar ne? Oprosti. Dobro, u redu je, pretpostavljam. Pa, sljedeći put, Janice, dobit ćeš svoje od mene. U redu. Pogledaj to. Napuhat ću balon. Super, zar ne? Pa, sada je tvoj red, Tracy. U redu. Otvori to i sada istisni. Tako je teško to učiniti s tako velikom bocom. Nemam puno snage. Ne. Ali što učiniti? Čekaj točno. Trebam tvoju pomoć. Molim te, dođi ovamo. Da. Bok. Da, baš tamo. Sada ću ga držati ovako. A sada ga možeš povući gore. Ne, to je ludo. Ali ipak tako ukusno. To je bilo sjajno. Fuj, i tako zabavno, zar ne? Naravno. Wow, kakva beba. Pa imam odličnu veličinu ovdje. Wow, što je velik, super. Tracy, izgleda da nemaš sreće. Vi ljudi. Kako zanimljiv mali. Skinimo omot. Vrijeme je za probati. Wow, tako ukusno. Čekaj, što je unutra? Ima još jedan mali, ali ovaj je dlakav. Pogledaj to.
Oh, tako si sladak. Da, a ovdje je tvoja kuća. Nije li ovo divno? Sviđa li ti se? Super, wow, kakva slatkoća. Smiješno je. Sada je moj red. Skinimo omot. Kako je ukusno. Wow. Što? Imam još jednu lulu unutra. Pustite me da je otvorim onda. Jupi! Jupi! Tako si lijepa. Pustimo sav čokoladu. I spremno je. Nekoliko komadića čokolade treba uzeti pincetom. Baš tako. Ti si tako sladak. Sada ga stavimo na moj ruksak. Pa? Wow! Izgleda stvarno cool. Pa želiš li malo čokolade? Ovo je ukusno, Jennifer, tvoj je red. Pa da vidimo što imamo ovdje. Skidam omot. Wow. Wow, pogledaj to, tako je ogromno. Pustite me da probam komadić. Jako slatko. Pa, mislim da to trebam uklopiti s tim. Bam, bam, bam. Da vidimo što imam unutra. Wow, wow, wow. Cure, pogledajte kakva slatkica. Samo ga želiš zagrliti. Au, ugrizao me je. Jesi li siguran? Pojeo je moju lulu. Ali nemoj me pojesti, molim te. Bježite, cure, bježite. Ne. I sada imaš Maltesers. Stacy ima ogromnu porciju previše. Definitivno ne želi dijelit ljudi. Martin ima srednju kantu Maltesersa, a Jill ima malu kantu. Jedan mali. Martine, ne možeš. Sve je za mene. I onako imam premalo. Pojest ću to za par sekundi. Martine, hoćeš li podijeliti sa mnom? Ne, ti nisi podijelio sa mnom. Zašto bih ja to učinio za tebe? Pojest ću sve sam bez tvoje pomoći. Da, čokoladni bomboni. Super. Imam ideju. Ulim mlijeko u Maltesers i sada imam obrok od žitarica. Ukusno, a ostatak želim staviti direktno u usta. Da, volim to. Ali Stacy, možemo li malo ukrasti? A ne, i ne sanjaj o tome, Martine. Pojest ću sve sama. Definitivno mi ne treba tvoja pomoć ovdje. Ali će pasti. Gdje mogu početi da sve ne padne? Ne, učinit ću to brzo. Ne, prolio sam sve. Stacy, počni jesti prije nego što Jill i Martin pojedu sve Malteserse. Već su pojeli većinu sa stola. I uzet će ti zdjelu. I ovaj put je to kola, gumena kola, tako mala. Martin ima ogromnu bocu toga, treska se tako smiješno, a Jill je dobila srednju bocu, standardno. To je također cool. Počnimo sa Stacy, naravno, probajmo. Rasteže se tako smiješno i apsolutno je ukusno. Čekaj, što se dogodilo? Ne, moja kola je skoro pala. Što si učinila, Stacy? Budi oprezna. Oprosti.
Nisam htjela. Ukusno. Čekaj. Sad je moj red. Imam srednji. Hajde da probam. Žele od Coca-Coli. Što bi moglo biti ukusnije? Super. Želim pojesti sve. Ups, nisam ga sažvakala. I sada se tresim kao boca. Prestani. Hvala, Martine. Sada je moj red. Napokon. Tako sam gladan. Hajdemo probat. Izgleda tako ukusno. Da, nevjerojatno je ukusno. Nikad nisam jeo ništa tako dobro. Ne želim žuriti, ali što se događa s tim? Ne može prestati tresti se. Jao. Uhu. Wow, ne može se kontrolirati. Aha! Netko pomozite. Pa, cure, pazite. Udarit će vas u glavu. Uspjeli ste ga zaustaviti. Sada ga možete pojesti. Martine, hajde. Trebao bi podijeliti s curama. Pomogle su ti. Sve je za mene nepošteno. U redu, hajdemo ga prevariti. Vidiš? I mi smo jaki. I tako ukusni. Kad se svi odlučite uzeti komad za sebe, nema vam pomoći. To malo uzrujava Martina. Bilo je potrebno više žvakati. Ali pogledaj, Stacy je spremna podijeliti s tobom. Zar ne, Stacy? Da, sjajno. Napokon. I ovaj put si dobio čokoladne rezance s okusom Kit Kat. Ovo je nešto što nikad prije nisi jeo. Stacy ima ogroman kantu rezanaca, Martin ima srednju, a Jill opet ima malu. Hajdemo probati. Jill, hajde, počni, naravno, hajdemo probati. Ovo je nevjerojatno. Nikad nisam okusio nešto tako dobro. Šteta što je premalo. Pa, jest ću to štapićima. Hajde da probamo. Ne radi. Nisam mislio da će biti tako teško. Prestani se smijati meni. Što da radim? Znam. Omotat ću rezance oko štapića, baš tako. Sada imam ogromnu čokoladnu kuglu od rezanaca. To mi treba. Lakše je polizati i pojesti na taj način. Pa, Martine, to je smiješna ideja i budi oprezan. Jill želi malo. Mislim da će ova kanta dobro pristajati na tvoju glavu. Nije smiješno, ali je ukusno. Probajmo. Tako ukusno i tako slatko. Da, jedeš ukusno, ali sada si sav prekriven čokoladom. Što? Martin, sav si prekriven čokoladom. Stvarno? Pa, obrisat ću to. Kako je sada? Je li u redu? Pa, skoro. A sada je moj red. Da probam. Izgleda tako ukusno, a okus je još bolji. Jeste li ljubomorni na mene? Haha, tako je, ne želim dijeliti s vama. Pojest ću sve sam. Tako dobro. Joj, ne mogu stati. Znam kako naučiti Stacy lekciju. Da, i ja, Jill, rastopimo joj rezance sušilima za kosu. Da vidimo što će onda napraviti. Jill, hoćeš li to učiniti ili ne? Oprosti, malo sam se rastresla. Da, naučimo Stacy lekciju. Pa, ovo će biti zabavno. Jedva čekam vidjeti Stacynu reakciju kad shvati da su joj rezanci postali tekuća čokolada. Pa, bit će šokirana. I što si učinio? Čekaj, imam ideju. Pustit ću kantu da se prevrne i sva čokolada će se izliti na Jill. Ups, slučajno sam to učinio. Iako, ne, namjerno. Pa, još uvijek je to čokolada, tako da je možemo jesti. Sada svi mogu okusiti čokoladu i ovaj luksuzni život.
Wow, Kim, imaš ogromnog gumenog medvjedića. Ne mogu zamisliti kako ćeš ga pojesti sama. Melissa ima srednje velikog gumenog medvjedića. Super! A tko ima malog medvjedića? Oh, Nate, ti imaš malog gumenog medvjedića. Super! Onda, krenimo s tobom. Tako je, mali. Prestanite buljiti i smijati se. Ja ću ga prvi probati. Žele je ukusno. Oh, da. Ali kako je malo. Melissa, podijeli komadić sa mnom, molim te, čak i najmanji. Ne, Nate, to je samo za mene. Ruke k sebi. Želim izrezati gumenog medvjedića na komade. Baš tako. Sada izreži na manje komade kasnije, naravno, kako bih produžio svoje zadovoljstvo. Da, prekrasno. Pogledaj to. Ukusno. Oho, tako dobro. Još jedan. Hej, Nate, što radiš? Jesam li ti dala dopuštenje? Ne. Pa, imam vilicu. Ukrast ću malo marmelade od Melise s dugom vilicom. Pokušajmo. Uspjelo je. Nate, prestani. To je moje. Wow, Kip, to je velika veličina. Nate, makni se. To je moj žele. Što radiš? Slomit ćeš medvjedića. Prestani. Ne, njegova glava. Zbog tebe moj žele medvjedić više nema glavu. Prestani, Nate. Daj mi još jedan komad. Nemoj biti pohlepan. Wow. I Nate se uopće ne želi predati. Treba mu još i još i još. Već smo okrenuli cijelog medvjedića. Kim nije ni probala komadić. Pa, istina je. A ja ću sada probati. Kako ukusno. Oh, da.